prvi šolski dan. Dobro jutro, otroci. Dobro jutro! Danes je prvi šolski dan. Dobrodošli v šoli. V našem razredu je veliko zanimivih stvari. Tukaj je tabla. Tu imamo papir in pisala. Tukaj je veliko knjig. Zakaj potrebujemo toliko knjig? Pst! Moje ime je Anja. Kako pa je vam ime? Dvignite roko in se predstavite. Jaz sem Jakob. Ime mi je Pavlina. Jaz sem Dijar. Zdravo, jaz sem Petra. Jaz sem Lina. Meni je ime Tarek. Zdravo, ime mi je Azra. Jaz pa sem Dandelin. Dandelin, kje si? Ne vidim te. Tukaj sem. Tukaj spodaj, na svojem stolu. Tukaj si. Vem, kaj potrebuješ. Tako je veliko bolje, kaj ne? Hvala, zdaj vem, zakaj so knjige tako super.